Kita halua, subscribe, nohane yang botão notificação, a tu não neita você lá com informação com o Siame. Obrigada. Ya, e daí kita nia belo Augusto Sarmento, nia belo faham nia experiência, insania envolvimento ya área música nia e espera kata belo sucesso no fatin futuro. Tani tama bai informação tirmai, tasei bahasiste hamoto kita nia belo grupo dança ida ho narang Exodi ka Extraordinary Dance. Hena basira satu sirnya dança me ita hoto, tangna atau halako atu kuliah barak litai, ta bahasiste hamoto. Thank you, sista. Sa inafating ho ami iha sista. Istorya ko na ba artista? Promove itanya artista. Ya, iha segmento ida na nafating ami hakarak fosay informação iha arte. No juventude criativo sira continua aproveita siranya tempo a atividade positivo no criativo. Ya, iha grupo dance XOD ka Extraordinary Dance nabe composto husi. Hello Sista Loversira, how Ersa de Jesus Martins. Hi Sista, how Nenaram Benigna Luisa Pereira. Hi Sista, how Nenaram Nazarel de Jesus Ornai. Hi Sista Loversira, how Nenaram Primus Ricardo. Nenaram completo desde esta firma. Hello Sister Lovers, how Nenaram Flavio Gonçalves. Hello Sista, how Nenaram Rizinha Valentina Faria da Costa. Hello Sister Loversira ba, how Narang Maria. Hello Sista, how Nenaram Silvania no how si grupo Exodi. Why are you running? Ya, jovem feto no mani hirak ne, halibor malu ho di hari grupo dance ida nebe babain conhece honaran XOD. Idea furak ne mosu husise ita dada lia ho XOD. Ami usi grupo XOD, ami hahu dansa iha tinang hahu usi dia 27 de Agostus 2019. Sim, tinang dua leba. Ami nia treino fating iha lurmata, sim. Quase membro na bema kamiha, ya 27 pessoas. Ya. Mane 5 pessoas, quase feito uma barclio. Sim, ya. Ya tambah grupo XOD, ami ya inisiativa karakamusu tambah. Ya ami jovem hotu, jadi ami halibra mutu atu hari grupo XOD atune ho di hatudam ne talento ne mamiha ami dança sim ami hatudam ne dança tuiram ne talento ne mamiha evento bot sida okso evento ne be manesan kikuang ne be durante loke ya ami tuir ya sim quase evento bar kona ba supporter sida ok ya sim durante ne ami hamrik mesak lao mesak det ya lao no grupo lao mesak det lori malu lao na fatin
Ya, quando ba treinador, how rasik mak sai treinador iha grupo no ajudante usia no colega ne, ami hotutu sing hamos rasik idea e asai konsep tu dança. Han semana kalau barak liu maka quase semana rua ou tolo, sim. Kalau evento ne memang buat hanesan competição, então ami tem que prepara ba semana rua ou tolo, sim. Depende ba ididak ne tempo, sim. Kare kina na maka free ni ba treino, ida na maka escola, ni ba continua escola, tamba la vela hamate ididak ne escola ya, vela dança me escola na fatin lao, sim. Treino depende. Kalau iha evento foi em preparar tu treino, me be ane sentamba tu treino, lororong hareba condição fatin sidokia, então ami só depende ba evento. Dia ami husi exodi ami sira nebe mak involve exodi ne ami mesak jovem det foi saya sira det cidadão timor det e ia minha exodi na ami fokus li ba minha dance a minha dança ba juventude timor tomak timor laran tomak ia ami husi exodi atu fo hanoin det ba ita bot sira hotu kata ya talento saída det mag kita bot sira iha la bele atu taka ita bot sira talento mas be ita bot sira tem que forçai tem que apresenta tem que expressa sa ita bot sira talento saída det atu ne talento ne be mag kita bot sira iha bele fomos motivação vai Marcelo nomos inspiração mos vai Marcelo hanesan aminyang kona badança e espera kata kaminha grupo idanemos bele lato ya amidet mas bem na fatin continua ya futuro hodi promove liutang aminia dança iliu nudar timoroan ita tem que promove itanya artista sira kona badansanya. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze. Ya belo sista lover sira hoto idanema ki de sound sistania boheng lorangnya e espera kata artista sira no bema kohing ami fo saiba sista lover sira bela inspira ita bot sira atau a mentalidade ita bot sini criatividade e área música nya atau nune bela amor cerita itania indústria música. Antes atu taka itania de sound boheng lorang ami halu na fatin agradecimento ba manalita gallery ne bema ka apoio na wadroba programa sista espera na fatin apoio ami e programa idane. E ami mas lalu atu fo na fatin fo hanueng na fatin beito hoto atu na fatin tu regra protocolo usa máscara mantém distância social no mos facilima o sabão atu evita ita usi moras covid-19 no mos variante delta que tal lu assistir na fatin sista e ha domingo tu kualo kalang e de canal GMA assista história com a artista promove tem artista adeus. XOD Crew, the legend never die. Los duni colegas jovens sira aproveita o mini tempo jovem ho atividade positivo no criativo. Tamba vida jovem sobe lemai dala ida. Wan hira la passa vida ida neho di dia, maksela furak no wan hira arrependemos tempo liu ona.
So sista, ida ne mag-informasaon ba edisang ohin loron yan. Kita haluha, comment, like, share, no subscribe. Basista sira na ba magfueng akompanya ami. Akompanya na fatin Gemen TV loron o dihetang informasaon oing-oing musi aminye programa sira. Hakarak sa joven na ba matenik no kwalidadi, thank you akompanya bebe kanal Gemen TV. Hamutuk Italori Timor Bamundu. What the fuck though? Where the love go? 5, 4, 3, 2, I let one go. Wow, get the fuck though. I don't bluff, bro. Aiming at your head like a buffalo. You a roughneck, I'm a cutthroat. You a tough guy. That's enough jokes. Then the sun died. The night is young though. The diamonds still shine. In a rough hole. What the fuck though? Where the love go? I found you, Miss New Booty. Get it together. I found you, Miss New Booty. Get it together and bring it back to me. Hit the players club, the bottom of the two. Put his hand on it, then see what it do. What it do, 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 Get it right, get it tight. Get it right, get it right, get it right, get it tight. Get it right, get it tight. Let's go, 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 let's go.